Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlellâhu Teâlâ fi kitâbihil kerîm. Ya eyyühellezîne âmenû lâ tehunullâhe ve rasûl ve tehûnû emânâtikum ve entum ta'lemûn. Ve alemû ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitnetun ve ennallâhe indehu ecrun azîm. Sadakallâhul azîm. Xuda azze ve celle divî ayet-i kerîme da aha ferman kiriye. خدا خطاب جی کفار رنا که خطاب مسلمان آرد که خدا مسلمان uyarmıştı ki خدا bir ya geli Müslümana ya evik ve imam mahaniye hıyaneti min ve Resulü meranekin hıyaneti jmeranekin خدا bir ev tişti ku min emri ve kiriye evana bikin ve tehunnekin hıyaneti jmeratkin ev tişta Muhammed aleyhissalatu vesselam jwara gotiye riya Muhammed aleyhissalatu vesselam ne terkini Müslümani sade fenani tereftarı futbolu ez Fenerbahçeli mi ez Galatasaraylı mi Müslümani usanine. Müslüman merve ki bir ez Müslümanım gere riya Xuda riya peygamberi Xuda da hareket bike. Ve tekunu emanatikum hıyaneti emaneti rajnekin emaneti mabeyne ve dahene ev hak hukuki Xuda da xisine mabeyne vana duvan hak hukuka da ji hıyaneti nekin. Ve entum ta'lemunehu xwab xwe emanet çiye emri Xuda çiye riya Resulullah çiye jwara tevake gotini hûn kesin bizanbin malê we weledê we fitne ne gelek insan sebeb malê xwe sebeb weledê xwe diçe helaketê Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu wetî bû xelîfe jinek wî hê pir jî hez kir Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu gazî ji navxwe kir got here mala bavê xwe goya Ömer te qey saygısızî ji me dîtiye got naxîre pişta hez kin ez bûme emirülmüminin emri İslamî kes destê min zaman hebe bekî eqaribekî te yaxinekî te suç işlemiş ke tu ji dikevî pîsîra min tu nehêlî ez wî emrê Xuda pêk bînim ji bo wî ara min Xwedê da derkeve eva emrekî mezin eketiye destê min gelek insan sebeb malê xwe sebeb weledê xwe diçe fitnetî tedî mêrik weledî wî suç işlemiştike weledê xwe savunmuştike diçe delaletê ji bo malê xwe ji bo milkê xwe gelek insan diçe delaletê Xuda uyarmıştike Müslümana mal û weled tev rahmet nîne gelek mal weled fitneyî ye heşbî hebin Xuda dibêje ve ennallâhe indehu ecrun azîm cem xêra en mezin xêra Xuda û peyxemberê Xuda ye mukafata en mezin mukafata Xuda û peyxemberê Xuda ye riya Xudayê xwe riya peyxemberê xwe neterkînin ji Xudayê xwe peyxemberê xwe ra xıyanetê nekin peyxember Xuda azze ve celle Qur'anê de gotiye Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe aleyküm bi sünneti ve sünnet hulefâ'ir raşidîne mehdiyîne min ba'di addu aleyha bin nevaciz. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe riya min ne terkinin, sünneti min ne terkinin, riya halife beymin ne terkinin, riya halifa da hareket bikin. Ve her du destav sıhı sünneti min ne terkinin, riya sünneti da herin. Levra iro gelek mu'tezili, gelek vehhabi, gelek insanı inançsız rabune bu sünnetle uğraşmıştı ben. Uğraşmıştı ben sünnetle Resulullah aleyhissalatu vesselam Kur'an'ı bekatinin. Sanki Peygamber aleyhissalatu vesselam tişteki başka anlatmış yine Kur'an tişteki başka. Peygamber aleyhissalatu vesselam çı haberda hep Kur'an bir haberda. Kudat Kur'an'ı da bize tişte Muhammed'i bize vahiy mecraşan diye. Anha gelek insan به ناوا toplum adaş bu insana rey derxe sadece benim Kur'an'ı mizletkin. Qabasi sünneti Resulullah nakin. Qabasi hadisi Resulullah nakin. Ama yeku beje sadece Kur'an'ı mizletkin Peygamber aleyhissalatu vesselam devre dişi beyle o insan Müslümanine. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam peygamber olarak kabul ne ki o İslam nine. Fakat Kur'an'ı da gutiye Muhammed çijvara gutiye honi kabul bikin. Muhammed çijvara yasak kiriye hon evi nakin. Roki sahabi ki Resulullah aleyhissalatu vesselam ra gogo ya Resulallah. Jime daha evdeltir, sahabiye daha evdeltir. İnsan hene Peygamber aleyhissalatu vesselam go eri. Zamanı ki ser ümmet amı davare milleti tevi sünneti bir terkine kesbesa hadisi Resulullah nake, kesbesa hadisi riya Resulullah aleyhissalatu vesselam nake. Herkes işvarı ki bir de pişakı beced Müslümanım. Uçağı hinek insanı ki bibin tabi'i sünnetimin evana insanana jüve daha evdeltirin. Sual kirin ya Resulallah.
Evanê ça yaşamış min dû zemanî da. Peyxember aleyhissalatu vesselam got heyata wanê be fenanê heyata xwe nav avê da. Ça xwe nav avê da dihele, ewan însanana wisa qelbê wanê bihele. Dînê wanê got ça dînê xwe qormiş got dînê wanê bi fena koza agir, got danîn erdê bitemire, got tê dixin destê xwe destê wanê bişewite. Yani ew qesayê zor bibe. Ê tenê bimînin, ê xerî bibin. Wî çaxî yê ku bibe tabiê sünnetê me yê tenê be, ê bibe tabiê bid'a tabiê tiştê nebaş, bêncî heb hevalê çê be Resulullah aleyhissalatu vesselam gotiye. Anha wisa ne? Kes behsê hedîsê Resulullah nake. Bi hezar û hezara hedîsê Peyxember aleyhissalatu vesselam hene bes nakin. Yek yazarek derdkeve kitabekî dinivîse, gencê Müslümana tev dibin tabiê wî yazarî tev dîn derdkevin. Nazırın nabijin Kur'an'a me heye, nabijin hadisa Resulullah heye. Ka em mezheb kir ev yazarı van tişta anlatmıştı ki eva bu uyguni kitaba Xwedê, bu uyguni Kur'an'e, uyguni hadise, kaçma basaj hadise nake. Çima basa riya Resulullah nake. Ye eva dini han tebliği bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rehberi vi din Resulullah. Çima basa Resulullah nake. Çima basa hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki nazır riviyana meze nake. Merve kadacağım Resulullah aleyhissalatu vesselam Peygamber aleyhissalatu vesselam suala ardêwan jê kir goya Resulullah erdê me pirfireye her çeşit meyve cem heye ya Resulallah. Goya me dilê me çi dixwazem her meyveyê dixwin. Peygamber aleyhissalatu vesselam got bey wî çad be. Goya Resulallah bey xarinê çad be. Xarina merxar bey wira mer çe tualetê. Got dünya jî wisan e. Behsê ibadetê bike, behsê emelê bike, behsê exlaqê rin bike. Tu behsê xarinê dikî methê xarinê naydayenî Peygamber aleyhissalatu vesselam. Roke Resulullah aleyhissalatu vesselam vaz da sahabiyara. Vazeki usa tesiri da Resulullah aleyhissalatu vesselam. Tamam sahabiya giryan. Usame kore Zeyd ne girya. Usame hatta cem Resulullah goya Resulullah kalbimi aşbiye. Peygamber aleyhissalatu vesselam çıkas anlatmış ki tesir kalbimi da çenabe. Peygamber aleyhissalatu vesselam desti Xuda ser kalbi go ya düşmeni Xuda kalbi Usame derkeve. Yani şeytanu nefret nebaşi goş kalbi Usame derkeve. Vati derket Peygamber usa dua kir. Usame ji girya. Jon sahabiya daha pırtır girya Hazreti Usame. Peygamber aleyhissalatu vesselam servi aha go. Go aşbuna cava ji aşbuna kalbiye. Kalb vati aşbebe vati kalbi da merhamet u iman u şefkat rıza Xwedê tune be. Çıkas emri Xwedê be gotine çav jî nagirî çav jî aştı be. Aşbuna kalbi jî Peygamber aleyhissalatu vesselam go ji pirbûna gunah çê dibe. Vati insan pir guneh bike kalbi wî aş dibe. Pirbûna gunah jî Peygamber aleyhissalatu vesselam go insan ku mirinê bîrvatike pir guneh dike. Zamanê mirin bîra wî dahe be ew qas guneh nake. Bîrvakirina mirinê jî ji dirêjbûna umrê çê dibe Peygamber aleyhissalatu vesselam go. İnsan umrê ji xwe ra pir dixwaze, dibe umrêm daha pir maye. Herahê pir maye ez bimirim. Zamanê min pir heye. Sankî ara wî Xwedê da senet hatiye imzakirinê. Ez niha ibadet nakim zaman were ez ibadet bikim. Peygamber aleyhissalatu vesselam go evi insanı aha düşünmüştü be mirinê bîrvatike. Wetê mirinê bîrvatike pir guneh işlemiştike. Pir guneh işlemiştike kalbî wî aştı be. Ku kalbî wî aş bû emrê Xuda çıqas bê gotinê jî di çavê wî da hêsir nabare Peygamber aleyhissalatu vesselam go. Xuda azze ve celle kalbê tu Müslümana işneke. Kalbê Xuda merhamet û şefqetê tîxe kalbê insana. Zamanê kalbê insana da merhamet û şefqet tune be. İnsan perişan dibe. Mirin bîrva insana çe Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye tu heb tişta bîrva nekin. Mirinê rizandina qebrê azabê qebrê bîrva nekin. Eva sürekli bîra we dabin hûn gunah pir işlemiş nakin. Gerçek olarak insan bizan be. İnsanê bimire, insanê here têke ve qebrê. Qebrê da azab heye, insan guneh işlemiş nake. Ew insanê guneh işlemiş dike, ew insana mirinê dûrî xwe dixe, ça hebe zamanê me heye, ez ê zeman li ez ê ibadet bikim, ez ê azabê qebrê xilas bim. Halet şey wisa tune. Kê çi wext bimire, kîjan saetê bimire, ê ça bimire, her Xweda pê dizane azze ve celle. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat. بفكرن بكردي باخفن بكردي بعجبين بكردي بشوبين بكردي
li şakrê ku pê abûne bên guhdarî bikin bi Kurdî.